ladies and gentlemen. I am a child named Matthew and I'm 8 years old. Matthew, the Young Aviator. Dan huwa l-isem tal-Youtube channel taċ-ċkejken Matthew Fenech li fihom magħluq snin u iltqajna miegħu f'ħall safi fejn qatta ħafna ħin jara l-ajruplani tilgħajnu niżlin. Ta' 9 snin Matthew għandu passjoni kbira lejn l-ajruplani u jitkellem dwarhom mhux biss b'imħabba imma wkoll b'ċertu għarfien dwar is-suġġett. Kollox beda minn logħba fuq il-mowbajl meta kellu biss 3 snin. Bdejt minn logħba tal-Android li dan użjali missieri. U inħobb l-ajruplani jekk, jinteressawni jekk ħafna. Matthew jispjega li bil-logħba tal-hemm biss affarijiet bażiċi fid-dinja tal-avjazzjoni, bħat-tlugħ u l-inżul tal-ajruplan, imma mbagħad ħada aktar bis-serjetà meta missieru xtralu flight simulators. Permezz tagħhom tal-hemm kif itajjar u jikkontrolla ajruplan u sansitra ġibed biżżejjed attenzjoni biex ingħata l-opportunità li fetada stant żgħira itajjar ajruplan minn ġo simulators professjonali f'cockpit. Issa jien kont fuq żewġ simulators, wieħed l-Emirates Aviation Experience, dak mhux full motion cockpit, just tajjar ajruplan. Issa t-tieni waħda s-simliner jużaw il-professjonali, il-professionals. Dik qisu l-ajruplan reali. Minkejja li għadu żgħir, Matthew diġà sifer ħafna drabi u qalilna li l-ewwel ħaġa li jagħmel meta jidħol f'ajruplan hija li jistaqsi lil bdot jekk jistax jidħol fil-cockpit. L-ajruplan favoritu l-A350, da tissa, għax dak qisu l-iktar fuel efficient ajruplan u ġifieri l-aħjar ajruplan għall-airlines fuel efficient hekk. B'entużjażmu għal-ġejjieni, Matthew qalilna li jinsab determinat li jistudja biex isir bdot. Jien nieħodha jisni naqra challenge imma mbagħad meta nsir kaptan, nitla' iktar hekk fuq scale. Insir kaptan hekk, u mbagħad nieħodha bħala jisa rutina. Inwassal nies destinazzjoni. Don't forget to like, subscribe and hit the notification bell so you won't miss another video with tons of aviation information. Bye and thanks for watching. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.